Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Hayırlı kеш, исәннәрмесез, хөрмәтле дусларыбыз, килгән кунакларыбыз. Арыгына килеп җиттегезме, туган тумачалар, кодашалар. Иң беренче Крашин Винегрет концертыннан соң инде елдан артык вакыт үтеп тә киткән. Кабаттан шушы сәхнәләрдә яраткан тамашачыларыбыз белән очрашырга насип булды. Аллага шөкер. Хөрмәтле дуслары, иң беренче чиратта сезне октябрь бәйрәмнәре белән котлап үтәсе килә. Кадерле әби-бабаларыбызга ныклы сәламәтлек, озын гомер, матур картлык, күңел тынычлыгы телибез. Хөрмәтле укытучыларыбызга сабырлык, муллык, күңел күтәренкелеге телик. Һәм әлбәттә, барлык карындашларны якынлашып килүче Покрау бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Елларыбыз тыныч, тормышларыбыз имин булсын. Бүгенге концертыбыз бик кызыклы форматта үтәчәк. Кичәгә әзерләгән вакытта артистларыбыздан иң яраткан ризыклары һәм эчемлекләре турында белешеп куйган идек инде. Шул тәм-томнардан сезгә кайсы артист чыгыш ясаячагын белергә тәкъдим итәчәкбез. Әлбәттә, өстәмә мәгълүмат биреп сезгә ярдәм дә булыр. Озын сүзнең кыскасы, беренче артистыбызга күчик. Аның иң яраткан ризыгы Монтый. Эчемлеге сөтле чәй икән. Бу якка күчегәле Светлана. Безнең әзрәк кенә утны киметсәләр. Аха. Монтый белән сөтле чәй җәмәгать. Берәр нинди вариантыгыз бармы менә? Концерт башында ук кем беренче безнең чыгыш ясаячагын? Концертыбызны кем башлап җибәрер икән? Так, Венера Ганиева диләр монда. Так, Галина Казанцева диләр. Юк әле, юк, дуслары. Бер дәгән дөрес җаваплар ишетмим. Әйдәгез әле без бу артистның кечкенә чагындагы фотосын карыйк әле. Так, экранга җәмәгать. Так, Менә дөрес җавап та ишетелде. Татьяна Ефремова, бик шибәр кыз, уңган, булган, Нәҗип Җиһанов исемендәге консерватория студенткасы, Яшел Үзән кызы, Крашин шибәре 2016. Каршы алабыз! Татьяна Ефремова. Арымысыз карындашлар! Sizning bilan ko'tarilä ko'ngillar, ey tuğanlar, sizning bilan ko'tarilä ko'ngillar, ko'tarinki ko'ngil bilan o'tsin bizning g'umrlar, ko'tarinki ko'ngil bilan o'tsin bizning g'umrlar.
Balık Bistesi avullarında kusip yakladım, öğrendim. Jeyden ekspedisiyaga barganda, men аны Temte Subaş avullarında işte şu an göre biz bir geçirdiğimiz. Традиция буенча бүгінгі концертімізді да біз шиғыр конкурсы икъан етеміз. Ең бірінші Крашенча Винегрет концертында болған тамашашыларымыз бұл конкурсты естерінде қалдырғанды. Бір қызықты варианттар болған еді. Ең қызықтысы деп табылған жауапны біз бүгін бүләклейшек бізді неге бүләк екенін әліге әйтмеше тұрам, анысы сыр болып қалсын. Бірінші вариант біздің шиғырымыздың башы шулайрақ болады. Бірінші екі башы. Бәйрәмнең төп сәбәбе рәхәтләнү
yol itiyor. İşittіңізді? Bayramның төп сәбәбі рәхәтләнеп ял итү. Һәм икенче вариант шақырдық сезне бүген винегретлар карарга. Җәмәгать бәйрәмендә язучылар булса, оялмагыз, спонсорский кагаз бар. Кагаз дип кенә тукталып калмагыз, ә без концертыбызны дәвам иттерәбез. Һәм сәхнәбез түрендә иң дәртле яшь артистларыбыз чыгыш ясый. Идел буе районы сәнгать мәктәбенең Мирас үрнәк фольклор ансамбле җитәкчесе Дәүләт Умеров. Каршы алабыз! Мирас! Питрәш шабатасы биюе белән.
bizning. Hozirgi shirosi artistimizni yaratgan rizqi Hinkali. Ishimdagi kofe ekan. Narsa dedi? Hinkali? Hinkali deb Gruzin kuxnyasining qomirga kirib pishirgan eng yaratgan rizqi u. Aning ishinde shulpali ip. So'ng bizningcha bilmen bo'la to'g'rimi so'ngda? Yo'q endi, bu bilmem bo'lmaydi. Bir Gruzin kuxnyasini olib borib qaytarib edi. Siylab. Aytamiz endi, kichkina chog'indagi fotosini ko'z soling hali bu yigitni. Variantlaringiz bormi? Kim ekan bu? Vadim Zaxarov. Yo'q, shu bizning afishadan yo'q. Bek qiziq variant bu. Tak. Bu yigitimiz uylanmagan, konservatoriya studenti, nesildan kelgan talanti barani, muzika o'yin qurollari o'zida. Men seni shunday sog'indim kompozitsiyasi bilan saksofonda Gennadiy Grigoryev. Qarshi olamiz.
Сер итеп әйтәм, хөрмәтле тамашачылар, безнең опросыбыз вакытында иң популяр җавап итеп, иң яраткан ризык дигән җавапка, сорауга матди дип дәлилләштеләр. Ә инде яраткан эшемлек дигәндә ул кара чәй. Менә хәзер дә чыгачак артистыбызны яраткан ризыгы ничек дип уйлыйсыз? Бәттә. Матди ярата икән ул да. Ә инде менә эшемлеге әзрәк кенә күрсәтсәләр, ул Шия компоты. Шия компоты. Эксклюзив. Вариантлар бармы җәмәгать? Кем чыгачак икән хәзер безнең сәхнәгә? Венера Ганиева. Икеттеләр инде Венера хатыннаны. Тагын бер вариант сезгә кечкенә генә. Кечкенә шагыдагы фотосын карыйм әле. Так. Бик дөрес. Бик шибәр Сарман кызы безнең хәзер чыгыш ясый. Җырды хәле тапшыруының алып баручысы Алина Прокофьева Каримова. Барышабыз! Исәнмесез? Хәерле кичләр, әйдәгез бергәләшеп алыйк әле. Әлбәттә инде мин үзем генә килә алмадым. Үземнең тормыш иптәшемне дә алып килдем әлеге концертта каршы алыгыз. Азат Кәримов. Әйдәгез әле бу концертны яхшы кәеф белән җырлап, биеп үткәреп җибәрик әле. Килештекме? Җырлыйк әле. Безнең урам дигән җырны бүләк итәбез. Безнең урам, матур урам, тезелеп киткән апкаем. Безнең урам
tizib ketsa, biror bek zo'r asarsi kelib chiqar. Ne uchun deganda, chunki bular bek ko'p. Sholladan artab kelgan qonaqlarimiz, Tuvum uchun tuzuk rashni jurlarini yosh boshqaruvchilar festival konkursi laureatlari, jigar yigitlarimiz, Balakay dadaylar ansambli yetakchisi Vladislav Agapov. Olqishlaymiz do'stlar. Sizning olqishlar. Haydagiz do'stlar, birgalab o'ynab olaylik. Ko'rindi? Ishingizda yaxshi o'ynaydi. Что вообще шабиман. Слышите? Владислав, biz de mastер-класс ko'rsatdik ekan. Конечно, ketdi.
Һәм беренче вариант безнең буларак башлана. Шигырь юлларын дип әйтү әйтү. Бәйрәмнең төп сәбәбе рәхәтләнеп ял итү. Һәм икенче вариантны сезгә әйтәбез. Шакырдык сезне бүген винегретлар карарга. Шакырдык сезне бүген винегретлар карарга. Һәм инде сездән без әлбәттә дәвамын көтәбез. Без үзебезнең концертыбызны дәвам итәбез. Хәзер чыгачак артистыбызның яраткан ризыгы җәмәгать. Заманда бик сирәк пешерелә торган кан тәбәсе. Нәрсә икән беләсезме сез аны? Белүчеләр бармы? Кан тәбәсе. Бик оригиналь ризык инде бу. Аның иң яраткан эчемлеге бергамот белән чәй икән. Кем дип уйлыйсыз? Казанцева Галина Әллә алдан сорап куйдыгызмы инде? Каршы алабыз Татарстанның халык артисты, керәшеннәрнең сандугачлы Галина Казанцева! Фирая Зиядинова шигыреннән язылган җыр иде. Хәзер сезгә Аллам, әйтеп үтим әле. Бер кайчанда чыгып үземнең кыяфәт турында әйткәнем юк бит. Дөрес бит, әйме? Сез хәтерлисез. Күлмәк сораганым юк, минем матурма дигән сораганым юк. Ну, бүген инде менә үзем дә аптырап йөрим. Яшьләр җанына яшьләр шәкилмичә булдыра алмадым. Сөйләшеп, гарипләштән булмасын. Кайбер
қақмайық, бір-бірімізді қақмайық. Бір-бірімізді қаққан шақта бір-бірімізді жақлайық. Қазір сізге шолай жеңіл кетерден тағын бірні жырлап өтесім келе. Біздің баяншы һәм композитор бик грамотный, бик яхшы крашен кісісі бар, ол Геннадий Максимов. Геннадий Максимов өз вақытында Гүлшат Зайнашева апа белән бик яхшы ижад эшләре алып бардылар. Шуларның берсе, Зифа уйларың.
кило ярым суган турган, burç, tuz, hem yine elbette un, hem içine eski mayını şimitip kesip tugel, turak tugel, şimitip taşlıydırlar bizden evi. İçine tutup. Dışına şilterli may koyarlar. Mine şuşlayı tabalarga şilterli may koyup, üstünde şu şilterli may bilen kaplıyorlar da, pişke sırna zıkırtıp koyarlar. Saat yarım 2 saatte zorluğuna karab ulazır bular. Onu подают в горячем виде, остывший кладут в морозилку. Можно через 2 месяца втаскивать в джалатура, обязательно будет так свежий. Все, спасибо. Галина Александровна! Светлана Симонова, Галина Александровна күзеткен арада теге Duracell батарейкасы бар бит әле. Бір тик тұрлы бит. Хабары сізге не десейдің? Молодец. Дамы да покышлы алғыштар Галина Александровна бұл сізге. Женя! Сау болдыңдар. Біз бен сенің білән тағын бір бәйрәм турында әйтергә антып торабыз икән. Так. Нинди бәйрәм Мухташулар көне булды. Так, бар бәйрәм. Так. Кыскасы, нәкъ 15 ел элек, 5 октябрь көнне керәшеннәрнең бердән-бер культура агарту гәҗите, керәшенчә винегрет концертының информацион партнеры Туганайлар гәҗите чыга башлый. Команданың баш редакторы Людмила Даниловна Белоусованы сәхнәгә чакырасы килә иде әле. Людмила Даниловна, просим вас на сцену. Сезнең редакцияга кечкенә генә бүләк ясыйсы килгән иде. Замана белән бергә атлап чыгабыз инде, әйме? Фотога төшкәндә менә шушы хэштегны тотып, Туганайлар дигән хэштег бирәбез. Аның белән фотога төшерсез, безне искә алырсыз. Ә инде сезнең команда зур, кызларыбыз да бик күбәү. Аларга әлбәттә сюрприз. Монысы прямлы күчтәнеш, бергәләшеп сыйламырсыз. Җәмәгать, 15 ел – это огромный, как говорится, огромная дата. Бик зур эш башкаралар. Шушы редакциядә эшләүче кызлар, аларга бик зур рәхмәт әйтергә кирәк. Барлык керәшен дөньясын, безнең дөньяда барган барлык информация белән таныштырып баралар. Бик зур рәхмәт сезгә, алга таба да иҗади уңышлар сезгә. Sizde bir öğretmen bu bir zor sürpriz bizim için bir kuvanış. Öğretmen Torşak'ta kaldım. Mene bir kaçışına bilen basıp fotoğraf düşeriz indi. İstəliklə qalır. İstelikte fotoğraf ipteşler, tamaşaçılar verdim. Hem ne bizde bir tane tuğanlarını, yenilerini, tuğanlarını yazılayan aksiyemizde var. Gazetede de yazılıp gidersiz fotoğraf düşeriz. Biz öğretmen baranızda da birge bulayım. Birden bulayım. Bu bizim bu birge bulgan biz iken, tağında birge kalayım. Hem mene понедельник günde saat 7:05 minutta tüyün bağa şakarlanları ilgili olayından bizde kuralda anlatmamız. Rahmet. Кичкенә бүләкне сорап кабул калыгыз. Рәхмәт сезгә. Һәм инде сезне шушындай матур юбилейларыгыз белән котлап, кабаттан сәхнәгә Мирас үрнәк фольклор ансамблен чакырабыз. Мәлки керәшеннәренең җырлы биюле уены. Каршы алыгыз, дуслар! Мирас! Leşir boynuma,
buğday yarması. Yaratkan eşimlegi süt dedi. Niti varyantlarınız var. Kim iken bu? Kişkiler fotlasını görsetmeyip kütmegizler. Eli özünde uylanmaganday. Uylanırga osh o'tmimdaday. Chunki maktabni bitirasin boraliday. Eng yosh artistimizni sahnaga chaqiramiz. Kuchli olqishlarimiz bilan uni qarshi olamiz. Ivan Pugachev. Rahmat.
Yaratkan işimdeki şişme suadey. Varyantlarınız var mısın? Alik Fazılcan. Yok. Daha bir pasikaska veremiz. Kışkına şahtağın fotosu. Bu kışını elbette indi bileler. Efendim, dürüst. Bu kışta güreşinler dünyasında zor rol oynayın. Yıl sayın güreşinler ansambları arasında festivaller uyuşturar. Jürilege Petrov ve İremen ansız kuz altına getirip de bulmayın. Автор başkaruşı, Tatarstan'ın halk artisti Vitaliy Akaba! Bakışalımız! Hazır. Ekrengine maklayı başlık sözün kuşaklar. Gittik! Hey!
Конечно, bugün beylem, kula biteye. Malay seveleyden pakırav beylemin, tügen beylemin kaldırıp kildim biteye. Sen de görüyorsun. Tekinde, kızbayın gitken diyeyim. Telefonunu alıvler, şov tekinde gülleşmeler. Nümeyden benim namında şehmında dostlar kilgen. Alar bilen bir geçler beyleyen gider. Şöyle kızmışlar. Yine siz benim Tatar istirasına, Kreşin diyasına süylep kirip gitken, yüzünü Tuğan avluğa bağışlangan, ilk sevelek jırıktırlarıyız. Efendim mi sizge jırlası jırık bir jamacır, bu benim dostlarım Çilebi ülkesinde yaşayan Kreşin kazaklarına, Novaybak Kreşinlerine bağışlap icap etken, kıyı da sözü de üzümdeki bir jamacır, kazaklar gitti. Şirinler baladı, boşları değil, dağlarım seveceğim adı. Kulağlar gitti, şekerim diye, Ural'da var. Kulağlar gitti, şekerim diye, Ural'da var. Kız kadınlar maturu da Muğl'da indi şuraya gidiyor. Matur degenler bizim Seveler oğlunda bir yılını indi bu.
Мен туған шағында. Туған бір бик матур шетелі матур бір қыз. Аннық есімі көшкандар. Бойсы жеткен, бойға жеткен, мыңа бір жолы 3 гранатир кірәшін жігіті ғашық болған. Иван, Штапан, Кәммітірей. Бұлар енді ғашық болған сешегенде, үштіп бір қызны үшке бөліп болмай бетінде, шула бетейе. Бұлар енді білдерші дейші қадыр бір-бірсін тұқмақ, ауыз құлақты етектесіне түшіріп, иріндері қадаты, көздеріне қар алды бейбі. Бірнеше күліш әлмелері қапқан мұқты. Анық, шында қарап тұрғанда бұлар екен жігітлер, бұлай әлем мәсқарасы болып жүріп болмай, әйдәгіз бұлай дәміз. Ертегі сіз свидайға келгенде, өзіңіз жаратқан шешектерден тұрған букет алып келіңіз дейкен. Бірінші болып Шират Иванға әккен. Екінші күнді Иван симпатичный гвоздики шешкелерінен тұрған букет тұтып кеткен Амның жанына келген. Бұл қазір өзінің жаратуы сөйлеген әймі, жаратуын аңлатқан тегісі тыңлап тұрған да екен. Иван аңладың бекмін жаратасы екен мені. Жаратқаш өзің олып келген шешкені ошады екен. Әр жаратқаш кешесі ошаған бұл. Яран өтіп кеткен. İkinci болып дегеннен Штапан келе екен. Қолына абсолютно ең зор розалардан тұрған, жиде розадан тұрған букет тұтып келе екен. Жылмай күліп келе, өзіне ануқа өзі жаратқан сөйге аңлата дегіз әйді. Штапан аңладың бек жаратасың екен. Жаратқа şimdi үзек олып келген шешкелерді ашады екен. Әдір нештейсің олып келген жаратқа шылай бедейе. Штапан ашы екен. Өзі жылы екен. Өзі күлі екен. Өзі жылы екен. Өзі күлі екен. Қазір бұл шешкелердің ешікіре қоша бітірген аңлық сұрайды. Қарады, Штапан, міне сен өзің алып келген шешкелерді ашағанда бір күлдің, бір жыладың, бір күлдің, нәрсе болды дейген. Sögünde жыламайшы, роза шешкелердің инелердің ирніме, тіліме, әйбі қалауға, ауыртуға дүзделмейші, жыладым дейге. Әнеге күлдім дейге. Sögünde күлмейші, тігінде бітмедері келе кактус күтерді дейге. Burası yerinde, tігінде кактус күтерді келе. Şuna bitiye. Biraz şuna göre, kaktusu jüpmeyken de parayım. Mine üzerimizden 15 yıl tuğan günü bilgiler bizler şu günlerdeki tuğan aylar geçtiğinde mine şunday sallı kireçin mezekleri neymiş atıp paralar. Şuna göre bu mezeklerini olsanız kimseniz elbette sertibinde tek cevap bedirgen tiki biti kızını alıp şuna yazılırga gerek olur. Arkadaşlar şunday şuna göre çilesi gelgende bir şeyi başlasak şunu o kadar gibi edilmişsiniz. Şuna göre de tuğan aylar geçtiğinde aldırıp bu sefer gelin. Закине Грузияға барғанда шunu шекелді деге. Бұл жырлыда бұл 6 ел бұл шабалар екен, жырлы 6 ел бұл шабалар екен. Әлі бұл кіріп кетті, таң шақырып шығаралар екен. Бұл қадыр бәк көп мәртебелері бұл шапқандар, әлі бұл боштанған уақыттарына бетінде. Бұл қадыр бек деткен, кесленген сұрағы, бұл так клопы екеніне, наверное, у меня голос посел екен, теңе айталар екен. Ата бермелі, туда хади, суда хади деп айтарады деген. Шоғы шекелі бейді деген, туда хади, суда хади емен. Нәрсе болсалар, әдім ол жабасыdır. Мен қазір букет міне мұна беремеймін. Әмінде әлбәтті сізге қазір міне бұл ағайба кірішіндері. Өзіміздің кірішін қосақтары әйме бөлек еткен жырыны сізге жырласым келе, рәхәтләніп тыңлағыз. Русша концерт болса айтырым, на моем подоконнике растет цветок. Şak reşinşah olan şimdi bileyken. Tereze tübü isli gül gitti. Manda sınırlılar gerek olacak. Böyle sınırlılar. Bugün beyramlar gitti.
Piramidada konser verip geliriz. Ağlar bizden sabahleyin şuna bir olsa da bende. Mesela şuna göre bizim anda görsem rekatları sizge sivilip rekmasızge beylemle. Sizge de zarafına geliniz için. İkinci variant şakırdık sizne bugün vinegretler kararga. Vinegretni varamırlar, şepildetip boşuylar. Вот продолжение. Birinci variantı kelib chiqdi. Qolgan variantlarni sizden teneffüsten so'ng kutib qolamiz. Endi ikinci bölükte biz jingishini de e'lon etganmiz. Qolsa devam ettirgan, shulay devam ettirgan kerak, shulay deydi. Albatta, kimni kutib turishga boshlardan kerak, shulaymi? Sizga sallarda başlaymizmi? Devam etamiz. Hurmatli do'stlar, bizning oldingi shigish yozuvchi artistimizni eng yaratgan rizqi plov ekan. Ishimdagi kompot. Так, плов
и компот. Так, plov yaratuvchilar bizning zalimizda bormi? Qo'lni ko'targizali. Qo'ya. Tak. Ko'p marta ekan unda plov yaratuvchilar. Hayran, ne için so'rayim deganda, chunki u o'zi sizni maxsus plov bilan siylayashag'in. Bizga aytib o'tdi. Da. Shusha artist plov bilan sizni siylayashaqman dedi. Avval Совета председателя bo'lg'ach, borasida o'z qo'linda bitin deymi? Yarim, bunisi shayam to'g'ri bo'ldi. Mana plov yaratdi. Kompot yaratdi. Kim deb o'ylaysiz? Kim ekan u? Tak, Valeriy Shrikov deyaring deymi? Qo'ya bildingiz ana. Menga qolsa, mana sizga qiziqmi, kichkina shoxda nindiyroq bo'lgan ekan bizning. Aytganlar kichkina shoxda fotosi qarang. Tak. Shundan janobat siz bek deb javob berdingiz. Bizning hozir shig'ashoq artistimiz Valeriy Shrikov. Tataristondan ot qozongan madaniyat xizmatkori, mening yo'qdoshim Mamadish rayoni Yugasha o'g'il yigiti Valeriy Shrikov. Alqishlarimiz qishloqlarimiz bilan.
бірінші жырым. Өзіміздің бик те яратып башкаратын жырларының бірisi болды. Дамир Муллахметов күйіне ижад етілген Фәнзил Галиев сөздері жүрегімді алдалама болды. Қазір енді әниемнің бик те яратып жырлай тұрған жырларының бірісін башкарасы келе дұрыс. Енді ол біраз современный рас стильде жазылған Крешин халық жыры Балтырған. Bizning bir bildiruv bor, Svetlana. Hurmatli do'stlar, bizning Krashinchi Vinegret konsertidan hozirgi momentda Tatar Inform saytida onlayn translyatsiya bo'yicha butun Tatariston qarab o'tiradi. Eshitgan edingizmi hali? Mana uyda qolgan abibalarimizga aytganingizni hozir yozib bera olasiz. Tatar Inform saytida ana shu konsertni onlayn translyatsiyada hozirgi momentda qo'lga olasiz sizning bilan birga. Seyferi, biz endi o'zimizning konkursimizga ko'chamiz. Endi shirinlar kela boshladi. Bek Batur shirinlar bor orasida. Buni hozir sizga bir nechasini o'qib ketamiz. Bayramning tub sababi rohatlanib yoliydi. Bir-birimizga suhbatlanib, suyuniblar, qaytib ketib. Ham sizga tag'in bir variant. Shoqirlik sizni bugun vinegretlar qararham, jirli-jirli oshov uchun
яңа рецептлар табырга. Sizning alqishlaringiz. Devam etamiz. Retseptni yozib olganlardir deb o'ylayman. Qanday retseptni berdilar deb manda. Devam etamiz. Bayramning ko'p sababi rafetlanib yog' etu. Krashin vinegretidan ovoz etib qaytib ketdi. Munsa Fan Nurobi yozgan baliq bistasi deb yozilganida. Malades. Shulay bo'lgach, sizdagi shirinlaringizni yozib bizga jibera turamiz. Bo'lak bor, bo'lak bek yaxshi, ansin sig'inlanroq aytirmiz. Qamenda biz konsertimizni davom etamiz. Sahnamiz turida biz hozir duetni chaqiramiz. Uchrashuv biyovi bilan Grigoriy Sergeyev ham Saniya Fayzullina biyovi. Qarshi olamiz do'stlar. Qarshi olamiz. Grigoriy Sergeyev ham Saniya Fayzullina. Grigoriy Sergeyev ham Saniya Fayzullina. Janob Alloh demangiz, birinchilarning hani есть spor, shoyli. Дальше крыши көпшіреймі? Секіріп кіна жүрейелі. Кто скажет, что много уже лет? Анда сіздер болып қалсын, енді жетісінде сөйлеп бітірмейлер. Devam etemiz. Hürmetli dostlar, alдағы артистіміздің yaratқан ішімдігіне қарасаң,
metruşkeli şey yarata iken. Emine yaratkan rizıkı. Yok boşulduğunda değerli uzlaştırdılar bana şimdi. Mine yaratkan rizıkını aytsak, по современному rolü bulayın değil mi? Risk bilen. Mine bu sorduğuna getirip kalamı salay bulgaç. Rolü, metruşkeli şey yaratkan rizıkları. Kim diye bilirsiniz? Венера Ганеева? Не может быть такого. Yok. Ничек? Олег Fazılcan bilen bunda. Mine bunda bir cevap işitile başladı. Yıktırız. Шығышы bilen Qayı Baş rayonunda. Қазанда туып өскен Bulgar Radyosu премия лауреаты. Крашен шимәрі 2014. Алина Давыдова! Варшава Алина Давыдова! Sevgili işlemlerimiz hürmetli tamaşaçılar, minbek şu anda sizle bugün neşeşe zanlı görülme ederiz birgeleşip diyeyim Allah'ın uğurlarına basmada gidip öyle anlaşıklarının mesleksiz yavaşmadan o. Yüreğimde şıttı bugün merhamet bürünleri Yaratıp sularım zipsen altta hisler şeşeri Yürek şanlarım bilen aşk merhamet taşlarım Sapşıklı suyu şeşerim sine geçen saklarım Üzme merhamet şeşerimde Sinen başka kura almayım yok dileşerimde Üzme güllerimde Suluk merhamet şeşerim Üzme ömürlerimde Üzme merhamet şeşerimde Sinen başka kura almayım yok dileşerimde Üzme güllerimde Suluk merhamet şeşerim Üzme ömürlerimde Şeşerim taptı bugün kürlerim kübelleri Hoş istisiyu isimden başkaylar beğendi Minanına böyle gitsin yüreğim çılgınlığı Adaştırıp uzak yürüme minayitler yolları Üzme merhamet şeşerimde Sinen başka kura almayım yaktı dileşerimde Üzme güllerimde Suluk merhamet şeşerim Üzme ömürlerimde Üzme merhamet şeşerimde Sinen başka kura almayım yaktı dileşerimde Üzme güllerimde Suluk merhamet şeşerim Üzme ömürlerimde Yakışık bəxit gülür var idi qanatlarını Gözlərimdən ağla irkəm diksine yaratanı Marasını beşir aşab yüreğimden işegin Sin yoxdur giləşegin Sin bəxitim idim yine Üzme Sindən başqa kura almayım yoxdur giləşegimde Üzme Suluk merhamet şeşerim Üzme ömürlerimde Üzme merhamet şeşerimde Sinen başka kura almayım yaktı dileşerimde Üzme güllerimde Suluk merhamet şeşerim Üzme ömürlerimde Suluk merhamet şeşerim Üzme ömürlerimde
матур яңа җырларым белән сезне сөендерергә тырышырмын. Әйнде мин бүген үзем генә түгел, әле менә сәхнә артында басып тора, үзенең чыгышын көтеп, минем якын дустым, иҗатташ дустым Марина Карпова. Марина Карпова! Мы подготовили клип на песню «Прящих Козлара». В основе этой песни лежит карабахская народная песня. И, господа, вы первые, кто увидит клип и услышит нашу песню. Бүген җәмәгать, бүген премьера безнең «Крәшен кызларына» дигән җырның клибы. Инде алла берсе сезгә ошар дип уйлыйбыз. Киттекме Аллага тапшырып? Киттек! Шулай булса бар җирдә юлымсың, керәшен халык җырлары дөньяда яңгырасың. Налырак буйлары, керәшен авыллары, эшкә батыр, төскә батыр, керәшен кызлары. Кулларда уннары, күңелле уйнаулары, сезгә ничек, безгә ямьле гармунга җырлаулары. Лыя буе рәхәт булачак көнең юарга, әйдәгез җырлыйк әле дуслар килеп тыңларга. Налырак буйлары, керәшен авыллары, эшкә батыр, төскә батыр, керәшен кызлары. Кулларда уннары, күңелле уйнаулары, сезгә ничек, безгә ямьле гармунга җырлаулары. Күрдәшен ямьле гөрли баласы уяттырга, әллә ярый дусларым бар күңелле яттырга. Налырак буйлары, керәшен авыллары, эшкә батыр, төскә батыр, керәшен кызлары. Кулларда уннары, күңелле уйнаулары, сезгә ничек, безгә ямьле гармунга җырлаулары. Üstелердә сарылыймы, сарылмай дисез мәллә, биеп килеп җырлап җирсәм сагынмай дисез мәллә. Налырак буйлары, керәшен авыллары, эшкә батыр, төскә батыр, керәшен кызлары. Кулларда уннары, күңелле уйнаулары, сезгә ничек, безгә ямьле гармунга җырлаулары. Тудырла планнарымның үсеп алдым гөлләре, жюри урамында естем шатлана күргәннәре. Налырак буйлары, керәшен авыллары, эшкә батыр, төскә батыр, керәшен кызлары. Кулларда уннары, күңелле уйнаулары, сезгә ничек, безгә ямьле гармунга җырлаулары. Алайда бергә, болайда бергә, әнә шулай бергә, җирсәк идек бергә. Налырак буйлары, керәшен авыллары, эшкә батыр, төскә батыр, керәшен кызлары. Кулларда уннары, күңелле уйнаулары, сезгә ничек, безгә ямьле гармунга җырлаулары. Сезгә ничек, безгә ямьле гармунга җырлаулары. Баскан җирдә чыгара, керәшен кызлары. Марина, сиңа калдырам. Дорогие Владислав, дорогие друзья, вы, наверное, многие знаете, что мое творчество, оно очень связано с русской народной песней. И не спеть сегодня русскую народную песню было бы неправильно. Эта песня прошла со мной всю мою сознательную жизнь. Вот последние 25 лет я с этой песней иду просто в ногу. Как говорил каждый праздник мой папа, ты замедели в валенке. Валенке?
кызыбызның яраткан ризыгы ничек дип уйлыйсыз? Мантый дип ишетелде. Мантый. Эчемдәге сөтле чәй икән. Бу юлы туры килдеме инде? Туры килде, Туры Аллаһка шөкер. килде. Аңыштыгызмы кем икәнен? Миңа калса, аңлашып бетергә бик җиңелрәктер. Әйдәгез әле аны Девам бишкә итәбез. чагындагы фотосын карыйк. Спортсменка комсомолка дип әйтсәң буламыны, шпагат. Красавица, спортсменка, комсомолка. Вариантларыбыз бармы хәзер? Венера Ганиева? Бу артистыбыз үзе җырларда яза. 20дән артык музыка уен коралларында да уйный. Күптән түгел генә Татарстанның атказанган артист исеме алды. Көрәшчеләрнең Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбле оркестр артисты Елена Григорьева Данилова. Маршалабыз! Өзім де шақпаттым. Шушылай отырған шақлар бар еді. Ну, қазірді ничего, Алла берсе әзірек тырышсам, ағым отырып. Свидет сүтті ішем. Мантығын ашамын, сүтлі шәй ішем. Шәй жауып тұрады. Қазір, әйдеріз өзіміздің мұңлы күрәшін жырларымыз.
Шулай. Жырымның тарихына сөйлеп өттік. Теге оркестр артисті ола şimdi музыка құраллары белән, музыка белән шөгыльләнгәч, әзрәк кенә композиторлык сәләте дә бирелгән дип әйтимме, менә көннәрдән бер көнне ничектер барыбер теге җырлыйсың, җыр крәшен җырларың һаман күңелдә bir җыр язып карыйм әле. Шундый матур булгандырмы, юктырмы, анысын сез үзегез хөкем итәрсез. Көйү минеке, сүзләре крәшеннәрдә безнең халыкта җырлана торган иң матур кунак сүзләре. Ол біздің традиция ауырденгі
tezgina jibaragan bizning artistlarimizni. Yelena Grigorieva Danilova. Tak, tag'in tizmalar ko'raylik. Tag'in bormi? Hayda. Так. Chunki, потому что skoro indimiz albatta jingishini e'lon etishakmiz. Bo'ldimi? Bu ish ekanini qolsa. Hurmatli tomoshabinlar, men hozir sizga Faniya Rulinning bir she'rini silab ketmoqchi bo'laman. Turmush turmayin albatta ko'z oldingizga keltiramiz. Xotin ham er tomosha. Uyda hayron tomosha. İkiside kızganlar, edep sırrın uzganlar. Nindigine söz çıkmayın, el yarı kuş çıkmayın. Dalaş birmek sürüler, ir kiyimine uğrılar. Mindi gidem, hoş hatın. Tekbelep kal, yarattım. Görüşmezsek yaladım, tilge olma yamanlar. Hatın aydı, hoş kartım. Min de seni büksüydüm, sinişte şamında da sağını biteydim. Şın mı hatım? Şın kartım, yarattım mı? Yarattım. Eli de mi? Eli de. Min de süydüm mengüge. Söz gide güldür güldür, göz ide müldür müldür. Bürek baştan taşlana, tırmış hava başlana. Bizur rahmet, Kırmızıbaşı'nın tadbirkorlar muhabbetinde hem hazır çıgaşak artistlarımız bizning Bulak Beyu bilan Grigoriy Sergeyev hem Saniya Fayzulina qarshi olamiz.
Sveta, şiir konkursunda da natija yasalga vaqt kelib jetgandir endi. Nechak etib mana biz hozir jingishini Belgilaymizmi? Bundan variantlar qolmadimi? So'nggilarini hozir o'qiymiz. Jingishini biz nima bo'laydir belgilaymiz. Biz o'qirmizda hozir shirinlarni qaysi shiringa eng kuchli deb qo'l chabushilar bo'lar, shu shirin bizning jingishi bo'lar. Siz rizami? Aytasiz, biz aytib o'tasiz, u ko'targan kerak variantlar bo'ldi. Amadan keyin eng qiziqlisi deb endi biz o'zimiz saylab. Eng qiziqli deb saylab topganlarini biz hozir sizga o'qiymiz. Итак, вариант номер 1. Eng birinchi variant. Shoqirlik sizni bugun vinegretlar qaratlar. Shoqirgan yerga bor deb, quvgan yerdan ket deb, ayda o'tganlar rohatlanib yo'q edik, motor o'tsin bayramlar. Vinegret tamli ko'rina sostavida emas ekan, qo'shilgan ayberni shprotli tugul ekan. Butunisi o'zimizniki ekan, qo'ya borsak, qo'yda jirsa. Unutmayık. Unutmayık vinegretimizni maqtarga, Xudoy bizga nasib etsin, jeringa da yig'ilishib qararga. Boqa Seryoja degan bu. Qo'shamat bilan boqa shto'li. Shunday qo'shiladi. Keldik bugun vinegret qarorga, kirashin jir munglarin esda o'tib qolarga, miras etib bolalarga qoldirarga bitirishgan. Hozir sizga 3-chi variantni o'qiyman, unda so'nggi variant bo'ladi. Bayramning ko'p sababi rohatlanib yol etib, tug'anlar bilan uchrashuv, kirashin jirshilarini ko'rib, kirashin vinegretga shoqirdik bugun sizni-da. Kirashin vinegretga kelib, ko'rmadik kimligini. Kirashin vinegretga shoqirdik bugun sizni-da. Qizig'i o'tirdik qizlarning shiboqday billarini. Oshag'anoqda umid bor deb, yo'qqag'ini aytdilar. Moddi yosh o'ssin edi, har birimizning umrlar. Anne Guding, shunaga. Anne Gudingni chaqiramiz biz sahnaga. Shunday orada poema yozib yuborgan. Anna Guding degan, qaysi yoqqa degan bu? Shayda Anna Guding. Bizning Anna Guding shirasi podarkini olib shiradi. Meni shunday bitingda. Qo'shamamiz shunaqa. Sezonun aşı konsertine Şahbaru bileti topşırdılar. Aytib o'zarga kerak, bu qo'shiqlar 31 oktyabr kuni Filarmoniyada bo'ladi. Şulay bo'lgach, qonaqlar, do'stlar, sizda kimlik qolmag'iz. Bizda tag'in bir kichkinagina bo'lagimiz bor. Anasi endi vinegret yasar uchun butun ingredientlari solingan o'rdak. Uyingizga qaytib kelmaydi, o'zingizni retsept bilan vinegret yasab rohatlana boshlaysiz. Alqishlarimiz. Anaki bir-iki so'zini aytib ketingizga qaysi yoqdan siqilasiz? Valla biz salonunda, o biz rayonunda şalonunda doğustum. Yolg'ishmasam, Tani Efremovna Anisevic. Jamaat kimdir aytib, может быть, Tani Efremova shirinlik boshini bilgandir deb. Yo'q, mana shu qashqalar ko'z oldida keltirib, tonibgina aytdim. Bek rahmat sizga aytdim, bek shayxlar bo'lgan bu. Afarin, молодец. Alqishlarimiz do'stlar. Bizning ssenariy bo'yicha Svetlana Mixaylovna bizni hozir kimlar ishlashyapti? Hayotga qarab boradi. Bu artist eng original javob beruvchi bo'ldi do'stlar. Ning ishim deganda, chunki yo'q, eng yaratgan rizqingiz degan savolga bek original javob berdi. Narsa pishirsam, butunisini yarataman deydi. Tak, amana eng yaratgan ishimligi albatta u qora shay. Tak, variantlar kela boshladi. Tag'in sizga taqdim beramiz. Kichkina shoqdagi fotografiyasi begirrak endi prямо bo'lay. Qarasang, yumlash videolarda. Alqishlar jamaat bunday begirrakni saylab qilmay yurgan ekan. Kimni bilasiz? Tatar estradasida buyuk yulduzlarni o'stirib chiqargan professor
Meni yaratgan Xudoning bayrog'idan ega. Nereleri şefeksiz yazmışlar. Eşekler kirlerde zirveler. Olmaya kıyasla sürüler. Çiçekler cılızın tırnarsın. Şunlarca dua kuvvetler. Vardır yaşlılara. Kapılarına. Çiçekler önünde.
Gerçekte konser salen kılarda katlaşan ekan. Bu konsertlarda vitaminin yıldız yıl olgan. Çıkış yazında gitar. Lakin bugün küçük bir insan da yoktular. Beni rahatsız. Bugünkü dinleyicilerin kodağı değil. Bu şey etmişti. Gıvız programı. Kisir kaynalar. Yarar. Nerseydi? Etiketler ve benim en iyiyim şu başağından. Kamera edekinden bile kalgan hanım. Hanımın ismi Anna. Benim elimde ismi Anna'ydı. Şu an benim de ağındırlar. Elimde iskeç söyledim. Bir de Balaşak'ta su başağından koyduk. Kırışın beyrenlerinde tirmelip terbiyelengen kız indemin hatırlayayım elinde turizmlarını da hatırlayayım dandoğan beyrenlerini de hatırlayayım ben hazırlıklı şu kadar kadarlı istelikler indirmeyi falan o yaşta şuna göre inan anladık sonra hazırsız gerçekten epizodunu söyleyeyim yaşamda ya da koytaş zor istedi bir babay tutaraydı tamşında alüminyum şeylik tura. Şu şeylikten başında bükün. Biten ne şeyden bu? Biten şeyden de bükün. Neler emedim. Hazır. Olanlar da şu bükün alıp sağlar da şerkene şıplayalım tam bükünün giderler. Bu bizim ağılımız var. Halkının bu bir kendi sünneliği içindeki samak olmalı. Netice samak bir şey gelmiş, biraz bir ilgili de çok kendi kullanıyor. Anlarında tuzuk bal, isterdi bal. İsterden yoksa o gıdalı su bekliyor. Hazır mı? Bayıldı olmaz mı istiyor mesela nasıl bir nasıl namına kızma güzel köle başla zaman tutamıyorum hazır tuy apa itu peki hazır mis çıklastan iken böyle neydi oy bağlı bu değil, bu balığın asıl. Bir kadınını içti. Onun çıkmaz balası. Hemen kletka girdim. Şıklık ile. Karışık ben duyunu kurmadım da İsterden uyandım, onu boşa vurdu. Şundan birliğini işleyip kuşlarıma da eklemekten içmeliyiz. He? Bir de deseydi dolarlar, bir de orada sırasıyla koşmak gitti. Şuna göre kuşlarıma da eklem içmeliyiz. Tavuş uvakta saklana, bunlar böyle saklanın tavuşunu. İçmeden, tapmadan, üretimlerin karışıyor. Matur jır, jırlar Türkmenli yana jır, birleştiren jır. Alanım biz üçüncü mertebe, üçüncü mertebe jırdık. Onlar üçüncü mertebe okulmazdı ki yan. İyi bak, eder. Ver.
siktir ananı jimeşlere Utandan kaybolur canıma Mileş, mileş, mileş Düşün haline Özgür seferlerle bize Kıyımdan da sağır Sağır sevdeşleri Dişiden meyveme kızlara Sil bastın yazmış yarlarına Yürek astı tünel sızlarına Taşlar bitmez dinler diye Güneş yaprakları sarılar Mileş, mileş, mileş Düşünler dinler Kızı seferlerin bize Kıyımda sağır Sağır sevgeçleri Şimdiden eğitmeme kızlara Şimdi çıktım ömür kızlarına Kollarında mileş delgesi Aşı bulsana bir cimetlerde Döllerge yarar yürekine Mileş, mileş, mileş Düşün haline Kızı seferlerin bize Kıyımdan da sağır Sağır sevdeşleri Cidden eyleme kızları Kıyımdan da sağır Sağır sevdeşleri Cidden eyleme kızları Татарстанның хәбәрсенең халык артисты Венера Ахматовна Ганиева. Бик рәхмәт. Бик рәхмәт сезгә. Әфәрин. Венера Ахматовна, сезне кабат сәхнәгә чакыралар. Венера Ганиева. Бик зур рәхмәт. Hürmetli dostlar, bugünkü kişini uyuşturuda yardım ko'rsatgan har bir kishiga ham sponsorlarga bizning buyuk zo'r rahmatlarimizni yetkazamiz keladi. Tatariston Respublikasi Kirashin ijtimoiy uyushmasi idorasi yetakchisi, Akbars Holding Oshiq aksionerlik jamiyati general direktori Ivan Mikhailovich Yegorovga. Kirashinning To'g'naylar kultura markazi bosh redaktorina Lyudmila Danilovna Belousova. Niyatligina so'rovlar bilan murojaat etsak da, har shoxda bizga yordam qo'li uzatgan Aleksandr Mikhailovich Afanasьevga ham Anna Alexeyevna Vorobyovaga. Bizning Paloshka va Rushalashka Kirashin shivara 2017
Екатерина Ильинична Максимоваға. Шулай біздің әтиенлерімізге, сіңілдерімізге. Һәм безнең алыштыргысыз дизайнерыбыз Эльмира Альбертовна Сөләймановаға. Барлык афишаларны, стендтарын ятып, барысын да ул ясап бирде безгә. Бүгінгі кешеден үзләренең җыр моңнарын, дәртле биюләрен бүләк иткән һәрбер артистыбызга. Һәм әлбәттә, дуслар, бүген шушы матур залларга бергәләшеп, җыйнаулашып, погодасыннан өенә һава торышларына, ялкыннарына карамастан, шушылай итеп безне күрергә дип, безнең белән күрешергә дип килгән һәрбер тамашачыбызга зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Kızım biz әле китмибез. Biz әле китмибез. Негізі рәхмәт. Бу синнән зоррак бит. Рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, әйдәгез әле, үз-үзегезгә дип, берләнеп бер каты итеп кул чыгара алыйк әле. Берләнеп, давында кешнәре. Gördün mü? Ne yapıl çabalar? Arılarda mısınız? Muhterem kardeşler, isimlerde misiniz? Sallarda mısınız? Yolunuzda, kişinizge, yeşinizge, baktığınızga, işte ondan cırcırlara, giygilerge tutamılgan, tadarızlarına kazangan, artistler ekibin fazılkandan, yalkınlı kaynar, selam! Алексей Сусина. Юра, первого не будем, второго начнем, да? Так. Мен чөнки бүген жырласы идем бер яңа җыр. Ләкин пока туктап торам, икенчесеннән генә җырлармын. Әгәр дә кызым яратсагыз, Аллаһ биргәнә шөкер, менә исәнлеккә саулыкта скарабля напал дигән шикелле спектакльне уйнап та бетердек, инде килеп тә җиттек. Аллаһка шөкер, старалып өлгермәгәнсез икән әле. Изге сәгатьтә сезнең һәм безнең яшь вакытта яратып җырлаган җырларыбызның берсен хәзер сезгә тәкъдим итеп китәм, чөнки мине сез инде күпләрегез алып баручы буларак күз алдына китерәсез. Менә ләкин теге олыгая барган саен акыл китә диләр бит. Шуның инде олыгая баргач әзрәк җырлыйсы килү теләге арта башлады, чөнки киләсе елга исән-сау булсак 50 яшь тутырабыз. Һәм инде әйдә Юра Сафтарова дип әйтеп, Сафтарова башлая.
esenliklerde, sağlıklarda Allah'a şükür başlarıp çıktık. Dolay jırlarga var mısın Azrail? Rahmet, esenlikte sağlıkta olayım. Allah'a şükür, menemin şu şuurda Güzel desintiler şu yaşlarga Amatsı bizinde kirinlep güne bitinde nersegine itsen de bütün kişiler 70'e haddi jırlamayın. 60'a haddi jırlasan şu jide o. Ha? O, правильно, dürüst bana da jırlardan değil. Indi özüm sizin kıskası, hürmetli kardeşler, min bugün dege uylamamız konsertni bitirirge çıkarganlar iken bu ezrek dereceliler iken deyip çünkü spektakl oynak sebepli meni aptıkka kaldırdılar. Şunun arkasında gana mena bu şestlekten. Şimdi Edegiz biz kardeşler birge olayım. Allah'a bir olsa isense olsak hücurlarımın eli Allah'ısında, Allah'ın yıllarına tabadi beyti yine kireşinler, yüzümüzün jırlarımızda da jırlarımızda Allah'a bir olsa hazır sizin bilen min yarat tapıran jırlarımın dersi bilen soğuk olacağız bile.
Үзгәрешенчә винегрет проекты үзенең икенче рецептын сезгә дип тәкъдим итте. Бүгенге концертыбызның алып баручылары булды инде безнең Светлана, Евгений Максимовлар. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, шушылай иттереп ел саен дус ишләр, туган тумашалар белән шушындый керәшенчә винегрет проектында бергәләшеп очрашулар матур бер традициягә әверелсен иде. Бик зур рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Киләсе очрашуларга кадәр дип без сезнең белән саулашабыз. Исән-имин булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.